Ati kirongis da bukolim da be wuriak keseringa sejatar kede pelu karada apogan nes da uta ai tutuonor kirida Asiana kine tungalu da gitang. Yiti no pajuna ti no ko ti ya sa to mi are to kidi ko do ro mo ga ko twidi seta ti ko do be jama ti me twidi seta to mati gudu ti miel mo ko me wan yo be mingu ko le gudu ti do ra ti ne no ko do be ki chwa dongo gi ena to ko do be do ni wodi ti seta me mare de ti ko ila ni ro go je mo ga ti ti no bala soda go mo ga bi no pa ga wena ji ko ngaro kidi do di ko do be to do be do ti do be sa ti mo no nywa yo ti ne ni do ma ubedo an investment ya mo be invest ko gina ma yini kero di ko gon mo ya kare ma nyim ko nywa to kido ko jaru kanu ko sode Manuel Oriakot le raida plane chelong lokada tumunak ko district loko kala kista bala daibe a woria kiche kesda yaganda tape surtono lojin ida kirotuna ne saina katumna kacheda emunaros di wudo be dubere mi ponga ite ya wi jonywal ponga mata teki komgi iponge maka teki komgi le woro komgi ai ni do paki lodges wudo be jonywal wa donga ni gida enati dube duwa nyira titino so amanga ne no be dubere mi ponga ikoko tora tintiyegi bere de tie ya wi jonywal wan tieni ruenyo tiche gi pore temo konye Josephine Ayudo ngese bala daimbe kweskwa pe wuria ka kwana kese betalo mar kotomuno pelo lokada Asiana kin ikeche duwe wan oko wudo puonya wacho be pore achwala achiel ichuo kere dako pore bedo di puonyi dwe karachiel kosodi Tabisa Ayeo ngesda chamontinu kobla daimbe e beitikes aimor kikin kosoda Asiana kenyi duwe tete keny e joki aros en wan puonyo idwe imierewa kede gengo ne gikome otatatai ponye ne ya itakironi kamna keda pedroshano kitunga Esther Atim ngese balada ibe mam kese kotus itunga ainya kar aronis ne japugan aredolo kotom na kironi kamna keda pedroshano kada idwe jo me human rights ogamo twero midwe liketia mano twero bedo gi amonyual kada nyuala dano to jonyual pore neno be tiche gi obedo tie arabo idwe nyual pore yam ni dwe be twero wu oto kede tiche wu mewe ka tin likatime pali mewe ka tin ngei be bed bala di twer na tie tiche na da tie oko twero midwe awuobe kede nyira miti dong gi dio chunyi piribo chuny pacho chiel kede mino gi kurdio tatatai Michael Onyinge TV East Kokalaki District